تازه‌های تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می‌شود. من شعله گلخوجه هستم در خدمتتان. در برنامه امروز 24 دکبر این موضوع‌ها را داریم. شهروندی برقرار و جبران پرداخت شود و پیروزی مهاجر توجیک بر روسیه در دادگاه اروپایی حقوق بشر استراسبورگ. بازارهای به مشتری و تاجران چشم بر راه امسال ساکنان تاجیکستان سال نو را چگونه پیش‌واز می‌گیرند؟ سال میگیم این 15 سم 20 سم 13 سم 12 سم شده گیم شده 10 سم باید از زورا میگیم دکیلوش 15 سم من امروز نشو سال جبر و ستم را نباید تحمل کرد. زن توجیکی که زمان خود قربانی خشونت بوده است اکنون در این باره کتاب می‌نویسد. از بالای دیوار کلید را پرتافتم، گریزان شدم از اون خانه. دادگاه اروپایی حقوق بشر واقع در استراسبورگ فرانسه از روسیه تقاضا کرده است که شهروندی بختیار عثمانوف یک زاده تاجیکستان را برقرار کند و برایش 11,000 یورو جبران پردازد. در حالی که حکومت روسیه هنوز هیچ واکنشی نکرده است، بختیار عثمانوف و وکیل مدافعش از قرار استقبال نمودند. روسیه یک عضو دادگاه اروپایی حقوق بشر است و وظیفه دار می باشد قرارهای آن را اجرا کند. بنا به خلاصه دادگاه استراسبورگ، روسیه برای بیکار کردن شهروندی عثمانوف 43 ساله خطا کرده است. روسیه شهروندی عثمانوف را سال 2018 بیکار کرده تا ماه دکبر امسال، یعنی تا زمان صادر شدن قرار دادگاه استراسبورگ در بازداشتگاه نگاه می داشت. هر سال با نزدیک شدن سال نو میلادی تشویش و تردد مردم هم در کوچه های دوشنبه زیادتر می شد. اکثر ساکنان سرگرم خریدن تحفه های سال نوی و قند و شیرینی ها برای تهیه دسترخوان عیدانه می گشتند. ولی این دفعه بازدید همکاران ما علیشیر ظریفی و امرالدین اولیموف از بازار و فروشگاه های پایتخت منظره دیگر را نشان داد. بازارهای آرام و کم خریدار و تاجران منتظر مشتری. رسته‌های خالی، کم بودن خریدار و بالا نرفتن نرخ‌ها در عرفه جشن سال نو میلادی سوداگران بازارهای دوشنبه را حیران کرده است. آنها میگویند سالهای قبل در این شب و روز کارشان خیلی زیاد و نزدشان پر از مشتری بود. اون سال نو گذشته همین 20 سر میشه دیگه طلبا میکردن سال نو کارخانه و چی بود میگیرم دونه دونه 100 تا 150 تا من در نسی و هر مش میگرفتم. این سال نشنیدم من خیلی اون کس اومده گفته باشه که من برای سال نو خرید کردم یا چی کنیم نشده ولی این نرخ نو میگم که نسبت به سال گذشته خیلی کم بوده گوزی همین ارزونش خیلی است. اون سال میگم این 15 سم 20 سم 13 سم 12 سم شده گیم شده 10 سم باید از زورا میگم دکیلوش 15 سم من امروز نشو سال. نمایندگان بعضی از بازارهای پایتخت گفتند معمولا در عرفه جشن‌ها مجبور میشوند برای جلوگیری از پرواز نرخ‌ها و تنظیم بازار تدبیرهای اندیشند، اما این نوبت در راستای جشن سال نو وضعیت دیگر است. نسبت به سالهای قبلی بازار خیلی محیطش آرام است، آسوده است، چندان خریداران میل ندارند برای خرید نمودن در سال نو به خانه‌هایشان. محیط آرام است، آسوده است. آخر ماه نوامبر ستاد جمهوریوی مبارزه با کووید 19 با هدف پیشگیری از انتقال و پنه‌شوی بیماری همگیر اعلان کرد که برگزاری همگونه چاره‌بینی و نشست‌های جشنی با مناسبت سال نو در قلمرو تاجیکستان منع است. این تصمیم بازار فروش ارچه و دیگر تحفه‌های سال نوی را نیز سرد کرد، زیرا خریداران اصلی این ارچه‌ها مؤسسه‌های تعلیمی و اداره و تشکیلات‌ها بودند. در برابر این برخی از ساکنان دوشنبه که ما هم صحبت شدیم گفتند امسال چندان روحیه ایدانه هم ندارند. چیزگون خیلی آمادگی نداریم، تیاری هم ندید شدیم چون که این وبا در سر ملت ما است. چند فرزندایی بودن، چند انسانایی بودن که انسانای خوب بودن گذشتن و این وبا، ای دردی وبا ولی هم اینقدر معقول نیست برای پیشواز گرفتن، قدر معقول نیست، درست هم نیست برای شخص هم. پاندمیای کووید 19 که درآمد ساکنان را کم و مشکل مهاجرت را بیشتر کرد، با وضع مالی خانواده ها به تأثیر نماند. کمترین مشکلی است که همین رسید بچه‌ها رفتگیان، همونجا دقت داده شدن. یا دقتش همیه که وایرم پولشون نمیتن. سالهای قبل جشن سال نو به طور گسترده تجلیل میشد و در عرفه این جشن بازار و فروشگاه ها پر از خریدار بود و نگرانی ها از یک بار بالا رفتن نرخ ها نیز صدا میداد.
дар идомаи мавзӯи тараддуди солинавӣ ҳамкори дигари мо афсона якобиршо аз чанд роҳгузар дар пойтахт дарбораи омодагиашон ба таҷлили ин ид пурсид. посухҳои мусоҳибон якранг набуданд, вале тавре маълум мешавад бештариҳо бартарӣ медиҳанд ки соли 2021-ро дар ҳалқаи оила пешвоз бигиранд. соли нави имсоламона хеле соло пеш нағз буд. Имсол коронавирус омад, ҳама дар хонаи худ мумкин нағзтар гузаронанд бо кӯдако. Бисёртар кӯдако кати хубтар аст хона ба. Чӣ тӯҳфа мегиред ба кӯдакотон? Тӯҳфаи соли навӣ. Масалан ягон шоколадта, ягон тортика, ягон дастархон мекушоем кати ҳамроҳи кӯдакон. Хай хонаҳои украшен мекунем, фасон мекунем. Ҳамхали хай барои кӯдако омодагӣ мебинем, як барои хурсандии кӯдако. Чӣ тӯҳфаҳо мегиред барои кӯдакотон? Хай падарка. Бо хай хеле вай мегирем да, ва ё мултфилмҳои нағз мебинанд, формаҳои яму Анна Илза, формаҳои Леди Баг, ҳамхали гуфтагиа навои мегирем, тӯҳфа мекунем кӯдаконам. Илоҷ нест, хона ба мешинем. Мехостем бироему, хай намешад охи ози на касал пасал одамо метарсад охи. Фикри ман соли нав 3 соли охир чихегум фақат тестхони кати гузаштааст. Ба фикрам бо ҳамин тавр мегузарам. ҳамин ранги ҳар сола чӣ хеле ки мегузаронем, ҳам хеле мегузарондан мегирем. Масалан гирди арчаи хонаги дамашни да хона круги оила. Бо оила мумкин ба ягон ҷо рафта шинем ё ки дар сатҳи оила ягон чорабини хурдакак бо оила ҳамин қадар мехоҳем ки мақсад гузаронем ҳамира. барномаи хабари радиои Озодиро идома медиҳам. ҳафтаи гузашта радиои Озодӣ аз ҳукм гирифтани Асрориддин Розиқов, писари Зубайдуллои Розиқ, узви зиндонии ҳизби фаъолияташ дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ гузориш дода буд. ҳамчунин гуфта мешуд дар курсии айбдорӣ ҳамроҳи ӯ 2 нафари дигар низ нишаста буданд ки онҳо ҳам маҳкум шуданд. додгоҳи Исмоили Сомонӣ бино ба махфӣ сурат гирифтани мурофиат дарбораи ҳуввияти ин 2 тан маълумот надод. ба ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод муяссар шуд ки дар ин бора иттилоъ ба даст дорад. дуруд бар шумо. хуб, ин 2 нафар кистанд ва барои кадом гуноҳ ҷазо гирифтанд? бале шаҳло, тавре мо дақиқ кардем. ба қабли хишовандонашон ин 2 нафар Муҳаммадӣ Соҳибназаров ва Баҳриддини Қурбон мебошанд ки барои интиқоли кӯмакпулӣ ба хонаводаҳои маҳбусони ҳизби мамнӯъшудаи наҳзати исломӣ дар зиндонҳои Душанбе ба 6 солӣ аз озодӣ, яъне ҳар ду ба 6 солӣ аз озодӣ маҳрум шуданд. ин ҳар ду рӯзи 18 декабр дар курсии додгоҳ ҳамроҳи Асрориддин Розиқов, писари Зубайдуллои Розиқ, узви ҳамин ҳизби мамнӯъи наҳзати исломӣ нишаста буданд ки Асрориддин ба 5 соли зиндон маҳкум шуда буд. Муҳаммадӣ Соҳибназаров ва Баҳриддини Қурбон дар моҳи июни ҳамин сол аз ҷониби мақомоти интизомии кишвар боздошт шуданд ва бо ҷурми иштирок дар фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ диние ки аз ҷониби суд фаъолияташ манъ карда шудааст, айбдор дониста шуданд. наздикони онҳо мегӯянд дар филме ки телевизиони давлатӣ намоиш дода буд, мафсум ба хиёнат дар мавриди чӣ гуна маблағҳои ёрӣ ба наздикони маҳбусони ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯъи наҳзати исломиро интиқол намуданд, нақл мекунанд. ба гуфтаи наздикон Баҳриддини Қурбон, писари Қурбонов Муҳаммад Раҷаб, сокини Себистони ноҳияи Данғара буда, ӯ дар гузашта узви ҳамин ҳизби наҳзати исломӣ будааст ва Муҳаммадӣ Соҳибназаров, писари Эшони Закариё, сокини деҳаи Қурбоншаҳиди ноҳияи Восӣ буд ва бо шурӯи ҷанги шаҳрвандӣ ба Афғонистон паноҳ бурд ва баъдтар аз он ҷо ба Теҳрон омад ва дар ҳамин ҷо фавтид. вай аъзои раёсати олии ҳамин ҳизб будааст. додгоҳ дороие ки ба номи фарзандони ин ҳар ду сабт шуда буд, аз ҷумла мошинҳояшонро низ мусодира карданд. хуб бубинед, оё расонидани кӯмак ба ниёзмандон магар ҷиноят аст? вақте молу мулки онҳо мусодира шуд, худашон дар ҷумҳурӣ ҳастанду бекору даромад монданд, бояд рӯзгорашонро чӣ гуна пеш баранд? хуб, хоҳу нохоҳ созмоне ё нафаре барояшон дасти ёрӣ дароз мекунад, магар не? бибинед шало, баъд аз он ки сарварони ин хонаводаҳо маҳкум ба зиндон шуданд, таври аъзои ин оилаҳо мегӯянд вазъи зиндагӣ, хусусан вазъи молияшон тақрибан ба ҳам зада шудааст ва ба ёрӣ аз гӯшаи ниёзманданд. тавре ҳамин 3 нафар ҷавонони маҳкум шуда дар суҳбат дар барномаи телевизионӣ ба пурсишҳо посух доданд. онҳо ба хонаводаҳо ҳамагӣ 200 ё 300 доллари фиристода шудааст бурданд ва мисли ин ки як вазифаи инсонишон иҷро карданд. ва онҳо пулро ба хонаводаҳо бурданду тамом. ва суоле инҷо пеш меояд ки магар барои маблағро расонидан ҳамчун ҳамкорӣ бо гурӯҳҳои тундгароӣ маҳкум шуданд, то куҷо дуруст аст?
آیا در قانونگذاری تاجیکستان چنین حالت جای دارد؟ حالا پاسخ به این سالها روشن نشده است. شاید اگر این دو نفر میدونستند که چنین عملها موافق قانون درست نیست، شاید از رساندن کمک پولی خودداری میکردند. ببینید وقتی در کوچه به یک نیازمند کمک میرسانید، شما از وی نمیپرسید که نزدیکانش کی هستند، در پس وی کی است، چی است. بله، دست فیتیودا رو میگیرید چون همین است نشون مردی. تشکر برای صحبت. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. برنامه ادامه میدهم. نیگینا ممدجانова روانشناس و نویسنده توجیک با نشر چند کتاب میگوید باید به آزار و اذیت زنان در خانواده های سنتی توجیک خاتمه داده شود. نیگینا که مقیم امریکاست حالا در تاجیکستان قرار دارد و با سروینازی روح‌الله و شهلای عبدالله در موضوع خشونت و زورآوری در خانواده های توجیک و پایبندی زنان به عرف و عادت های شخص شده صحبت کرد. нависанда ва равоншиноси тоҷики муқими амрико нигина мамадҷонова то 2 соли пеш сарнавишти худу занони хушунатдидаро ба шакли онлайн пешкаши ҳаводоронаш мекард, вале ҳоло пайи ҳам онҳоро дар маҷмӯи китобҳо рӯи чоп меорад. нидо аз аввалин маҷмуаи китобҳои уст. 2 соли пеш бо 2 забон русӣ ва тоҷикӣ ва гирдоварии қиссаҳои воқеӣ дастраси хонандагон шуд. дар он нигина мамадҷонова тавассути сарнавишти қаҳрамони худ нидо дар бораи зиндагии худ қисса мекунад. ба ибораи дигар худи муаллиф қурбонии хушунати хонаводагӣ буд, мушкиле ки ҳанӯз ҳам дар тоҷикистон аз мавзӯъҳои доғ боқӣ мондааст. ҳама чизро гуфтан намехоҳам, чунки ин дар китоб ҳаст. касе ки бихонад ӯро мефаҳмад. як рӯз ки баъди латукуби зиёд ки доштам, ҳатто рӯям ҳам кабуду сурху сиёҳ буд, маҷбур шудам ҳамон чӣ либосе доштам фарзанди худро гирифтам ва хонаро ҳамин хел маҳкам кардам аз пушт ва аз болои девор калидро партофтам, гурезон шудам аз он хона. дар гузашта нигина 13 сол дар созмони ҷаҳонии муҳоҷират дар барномаи пешгирии хариду фурӯши одамон дар Тоҷикистон, Афғонистон ва Украина кор кардааст. ва таври худаш мегӯяд бештар аз 80% сарнавишти қаҳрамонҳои китобаш воқеӣ буда, аз рӯзгори онҳое қисса мешавад ки бо онҳо суҳбатҳои инфиродӣ кардааст. аммо таъкид мекунад ки сарнавиштҳоро ба риштаи бадеият кашидааст. ҳатто дар мо ҳамон ҳодисае доштем ки модар духтари худро фурӯхтааст ба он давлатҳо ва барои ӯ покиза буданаш ҳатто то $40,000 ӯро фурӯхта буд дар модари худаш. нигина бештар дар китобҳояш дар баробари хушунату зӯроварӣ нисбати занон, ҳамчунин ба пойбарҷо будани бархи урфу одатҳои тоҷикона таъкид мекунад ки бо гузашти солҳо ҳанӯз ҳам занонро пойбанди он мекунад. нигина мегӯяд ба таври доимӣ дар амрико зиндагӣ мекунад, аммо ҳар сол ба Тоҷикистон меояд то бо ҳаводоронаш суҳбатҳои рӯбарӯ дошта бошад ва ҳикояҳои навашро нашр кунад. нигина мамадҷонова муаллифи 3 китоб ва мақолаҳои зиёди марбут ба пешгирии хушунати хонаводагӣ ва хариду фурӯши одамон аст. таври худаш мегӯяд машваратҳои равонии ӯ ба муштариёнаш қиссаҳои алоҳидае барои нашри китобҳои минбаъдааш аст ки истифода мешавад. ва худоёрзода вазири пешини нақлиёти Тоҷикистон ки моҳи августи имсол баъди ба гуфтаи мақомот қасди худкушӣ аз мансаб барканор шуд, муовини раиси намояндагии ширкати АРС таъин гардааст. сомонаи расмии ширкат навишт ки ӯ масъулияти нигоҳдории роҳҳоро дар ин ширкат бар уҳда дорад. бинандагони азиз, барномаро дар ҳамин сонияҳо ба поён мерасонам ва албатта миннатдорам ки то ин лаҳзаҳо моро тамошо кардед ва чун ҳамеша шумо метавонед то суҳбати баъдӣ зери нишони www.ozodi.org хабарҳои навро аз вебсайти радиои Озодӣ бихонед ва наворҳои ҷолиби мо ҳамарӯза дар Озодӣ видео канали мустақимамон дар ютуб гузошта мешавад. фаромӯш накунед ки фардо ҳамаи шумо азизонро дар барномаҳои нав мунтазирем. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор.